الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمد الله تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه بما هو أهله، فهو أهل الحمد والمجد وأهل التقوى والمغفرة. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وعد الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله، وأيامنا أيام رسول الله، وليالينا ليالي رسول الله، واشرح صدورنا بعلوم رسول الله، واملأ قلوبنا بحب رسول الله. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, mga taimang udaa kami Islam, sarang sukul kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin taufikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dimihil waktu mani'ti masah dumungog iwan kumawa faiddah ding ha mga kabtangan sin mga ulama serta farman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mga mil na sin Allah ta'ala patut suway na to pagsyarang sukulan fa Allah. In pagtipon-tipon bihay ni hakarna muso sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala lawngi Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. لو بدا ثواب مجلس العلم للناس لاستحموا أي ازدهموا. لون سن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه bang sadya ipagpatampal sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan, in pahala, in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin paglingkod-lingkod mangadji sin ilmu. Imano siya mag-una huli, matipon imano siya bang ipagpatampal sin Allah ta'ala. Sumakawa, nakita ta na, titiyo da kita. Subhanallah. Sawab mayroon piya tampal sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan, sin pagtuntut ilmu. Dengan sabiat tu mga tayo mga udaa kami Islam, in pagsyukur fa Allah Ta'ala, lang Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, halam sing kitab niya, Ihya Ulumuddin, in akin niya, an-ni'amu wahshiyatun, faqayyiduha bisyukri. In mga ni'mat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ini, maadla siya. Hati niya malunghay siya magpakoy rin kato. Uning pagyanon ni'mat, pagdaya ni'mat, pangatod ni'mat, pangdungog ni'mat, kalasig, kabata, kalaas, inini ni'mat, kawuhi ni'mat, salagu-lagu ni'mat, amunin agam. Lang Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, an-ni'amu wahshiya, maadla, malunghay siya magig. Faqayyiduha bisyukri. Hukutin niyo siya atawa pagangin niyo siya in ni'mat ini supaya di siya mig
karena bang migin ni'mat di na siya magbalik. Agpangin niyo atawakan, gunggungin niyo siya sim pagsyukur. Akarna im pagsyukur si mga ni'mat ininihi ganap sin Allah subhanahu wa ta'ala katuin ni'mat. Ang kanin syaitan, alam sin Al-Quran, farman sin Allah ta'ala, wala tajidu aktharahum syakirin. Sasatun na mo sila, nung sin syaitan, hauno na tibayhuan sin pagsasat, sin panasaw, supaya di sila makapagsyukur. Akarna bang ko magsyukur pa Allah Ta'ala, dihilan ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala impiyag syukuran mo. Ingkabayan sin syaitan, di ikaw makapagsyukur, supaya ni'mat yaw malawa din kayo. Agama sa lagu-lago ni'mat, magsyukur kita niyo pa Allah. Puas sin agama, aun hambuk ni'mat. Ingkaunan sin manusia, lipakah ni'mat ini. In ni'mat, amunaing kabuhi. In lawan niya, amunaing kamatay. Hadunya, in kabuhi, aun tubtuban. Aun pagbahasahon, kamatay. In kamatay, amunain, katan, tubtuan, simpyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, katan, sinsyangunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kabuhi. Sarta, bukun siya ula-ula. In kamatay, amunain, hinang dan, hipag intikal, hipaglatun na to, padarul akhirah. Lang Imam Al-Ghazali, rahimahallahu ta'ala, hakabtangan niya, akin niya, ij'alil himmati fir ruh. Ij'alil himmata fir ruh. Hinanga, in kasuwan mo, bang kamabaya, magpasambusin, uno-uno na kabayaan mo, pasambuhon, hadun niya ini, hinanga imbaya mo magpasambu sinyawalihan mo. May tabihain ng kaptangan ni Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sin pakusugon suway pakusugon mo in himma, in pagpasambu mo sin uno na kabayang pagpasambon doon hanyawalihan. Marta mayta sabab bangkaw maglain paadlaw akhirat in numanam sin dayaw parasahan iban sin kawin sanaan amunain nyawalihan sin manusia. Kausan si manusia magpasambo sin uno-uno na pakaradyaan niya hadunya, sumakawa, magkalupa siya, biadiin niya, pasambuhon, inyawalihan niya. Impagyanon kamatay, amo na yung pagtawagon, ikhrajur ruh minal jasad. Paglahil, pagguwa, sinyawalihan ding hajasad. Impagwa sinyawalihan sin manusia ding hajasad, impakaradyan ini pakaradyan sin Allah Ta'ala, iwan sin naraak niya magtangso sinyawa. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, halam sin kitab Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, Syama'il Muhammadiyah, dia gayra ingkatan sifat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakitab yun. Bangko mawaya humati, sin syama'il, sin akhlaq, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, o mga kitab sin mga ulama. Panagnan bang ko mabaya humati sin mga babat-batun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumiwan sin adlaw, basaha in kitab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala al-adhkar. Mga dua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumiwan sin adlaw. In kabuhi na to in sarayaw-rayaw suntuan sing kita niyo amunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangko mabaya sin mga pagpakayon pagbatbaton sin Nabi, dumiwan sin adlaw halam sin kawan tagupat kajam kabuhi niya basaha in kitab Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bangko mabaya umati sab sin palangay akhlak niya, pangaddatan niya, basaha in kitab Riyadus Salihin kan Imam Nawawi damikyan radhiyallahu ta'ala. Sumakawa, bangko mabaya humati sin bustan sin Nabi, sin hantang sin Nabi, bang biadiin siya magkaon, biadiin in lupa niya, biadiin in pamahihuan niya, biadiin siya magpanaw, biadiin siya mag-anak asawa, biadiin siya mag-ibadat, biadiin in kabuhi niya. Basta in kitab Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, amunain Syama'il Muhammadiyah. Ganapan mo pa sin kitab Asy-Syifa an Qadi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu.
Yung mga tao hayaman, pagbasaw nila yung kitab ini adlaw-adlaw. Yung family pagtawag ng Sakaf, hambuk family hayaman, Hadramaut, pagbasaw nila yung kitab ini adlaw-adlaw. Mga pagbasaw ng kitab yaon, biya mo napapata-pata inhantang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hakitab Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, siyabot din doon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya, masuok na manaykod din hadunya. Long sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, in kaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawak to amin masuk na manaykod din hadunya, magpamudas siya. Sahingga aun tuwig-tuwig haraig niya biyaan, bang dumatong na yung sakit, sinya nanam niya, pagpamusan niya yung pamayuan niya, sintuwig yaon. Unim makawa na to pangadyan, bimakna, in sakit, sin magtaykod deng hadunya, in sakit sing kamatay, bukon siya ula-ula. Rasulullah, yampun sinallahu ta'ala, indusan niya nakaunay, wan sin nakauli, mag-ibadat sambil magpamudas in pamayuan, pagtaluson in suratul Baqarah, in suratul Al-Imran, sambil dumagpak na sa jinsubo, sumakawa, hawak tuman siya sung na manaykod deng hadunya, atas magpamudas in pamayuan niya. Sabita, sawab sin sakit, sin kamatay. Katan kita niyo, wayroon malapas. Long sin hambuok, magdadaman-daman, law kanatid dunya, tadumu li ahliha, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha muqallada. Hadunya, bang sadya aw mahinang tap-tap hadunya ini, hinangun na sin Allah Ta'ala tap-tap in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumakawa, wayroon da. In kawuhi na to, hadunya ini, aun level niya biyaan, aun hantang niya. Bangkaw mabata pa, impanon mo mga kabataan. Magpanayam, magdaran, magtumari, magdul sing kabayaan, awayroon pasyo katan sin syara. Sakali bangkaw sumubol-subol, impanon mo, mga biaraon mo. Pag-school, bangkaw magbak, pagmitingan nyo, pag-school, pagdul sin hawal napso, sambil ka makaasawa, taka-family, bangkaw magbak yung simbagay mo, asubuhon kayo mo, bang maununin family mo, maununin pag-usaha mo, maununin na kaw. Nawang ka lumaas-laas na, bangkaw mo makapagkita bihan, ibang simbagay mo, bukon na kabata, yung pagmitingan, bukon na pag-usaha, bukon na anak-asawa, bukon na uno. Asuhon na kaw simbagay mo, pilanin uwat, pag inumon mo, pilanin maintenance mo. Ang gadji mo, mapakay mo rakuman siya pag inum uwat. Subhanallah. Puas sin kabuhi ini manahot, hantara sin kano man tahon, pakapituan tahon, aun na kaybanan, bukon na ununin pagmitingan nyo sa pagsuy-suyan na kumaning kabuhi mo. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jawaz al-arba'in, falam yaglib khairahu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. In hadith ini, lando makahanggaw, sarta lando makabuka. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isiyuring kaniyo din ka to ummat niya. Makaliw na inummul niya ding haka patantahon. At awam yawot na inkawuin niya patantahon inummul niya. Falam yaglib khairuhu syarrahu. Hari pa maraog, sinhinang niya marayaw, inhinang niya mangi, falyatajahhaz ilan nar. Suway siya tumakama, indatungan niya yung bukon na siya marayaw, bang siya dihidayatan sin Allah. Subhanallah. Isisuring ka, ito yung miyabot ninumul niya, kaanuman tahon, kapatantahon, hari pa mataog hinang mangi, dan sininang marayaw, subhanallah, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukon na marayaw, indatungan niya. May tayad to bihad to, sawab, haummul kapatantahon,
Long sin mga ulama, nuzul numaog ning katan. Numaog na kumo ning pangdungog, kumo na in kusog, kumo ning katan. Kan nang sin mga ulama, kun aliman qabla an tabluga 40. So ikaw bang kunangadji, mahinang ka ulama, hari pa ka mahinang ka 4 tahon. So ikaw makatalos na mag-school, hari pa ka mabot ka 4 tahon. Pag abot mo ka 4 tahon, pag-focus ko ha ka. Tuturiin agama. Sabab, yan asin arisin nabi, bang kita miyabot na maun pa yaon, hari pa maraog, sin hinang tamaray, hinang tamangi, insusungon tabukon na marayaw. Karena bangin tao mabot na ka 4 tahun, bang mo siya hinduan sin agama, baitaan niya kaw, kaano rabakaw, inaku ini imumul na kumya ini, tumagna na, tumugas inatay sin tao. Tumagna na, pandangon nimbaran niya, malaas na siya rin sin nakabata din ka. Mahunit na hinduan. So, imafum nukhalafa sin hadith, bang tabalis katon in hadith, bang intaon yarot na ka 4 tahun inumul niya, di pa maraog sin hinang niya, maroin hinang niya mangi, bukon na maroin datungan niya, bang tisabalis katon, bang intaon yan miyarot din umul niya ka 4 tahun, mataw din hinang niya marayaw, din sin hinang niya mangi, indatungan niya marayaw. So, hadith ini yung pagtawag, mafhumul mukhalafa, amin, balis katon min maana sin hadith, at inintao yaon kakitaan mo siya nag-ibadat, miyamot din umul niya ka 4 tahon, insusungon niyan marayaw. Karena, pangayon na to, fa Allahu Ta'ala, ingkawuhi na to ini, sambil siya pahot pakapatan tahon, sambil kita niyo manaykod ding dunya, halaw mo siya hinang narayaw. So, puasing kamuhi, ang pagtaon, kamatay. Ang kamatay, amo na yung katan, pagtagamahan sing kita niyo. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat, hi Imam at-Tirmidhi rahimahallahu ta'ala, aginiya, din kan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru zikra hadhimil lazzat, al-maut. Pagpataura niyo, pagtumtum niyo, simpakaradyaan mamugtu'i sin lanab sing kabuhi sing kamu. Uno, amo na ing kamatay. Ing kabuhi malanab. Mayta di malanab. Imano siya ang gaus. Imano siya ang gaus. Hinangon niya ingkatan supaya kasugpatan inlanab sing kabuhi. Ang pinhal ka sing kabuhi, padarat sing Allah subhanahu wa ta'ala, atawa papagkahitaman siya, imano siya, wayroon na kabuhi, misan family niya, di siya mabaya, lumukay halom simbay niya. Sasakatan mo malingkat, bay mo marayaw, tamungon mo marayaw, bang wayroon na kabuhi, di na matup, hipakay, intamungon, mahal ka, hataw, wayroon na kabuhi. Bay malingkat, hataw, wayroon na kabuhi, bukon na matup, hibutang, intaw, wayroon kabuhi, hamalingkat bay. Dayaw sinlupa damikyan. Imatup, hataw, wayroon na kabuhi, ibutang na siya, habubutangan, piyakay, yusa, atawahinan, ding hakahuy, amunin, luluwanan din kanya. Intamungon niya, bidda niya, sintamungon, sintaw ang kahoy. Pagpatauran niyo yung sinabi sallallahu alaihi wasallam, in pagtumtum niyo, sinambok pakaradyaan, mamugtu'i, sinlanab, sing kamuhi, amo na yung kamatay. Subhanallah. Sarapin kita niyo, kataan, maglain, dumatong ing kamatay, amping kamatay, di siya maghajat sin ummul mahawa, di siya maghajat sin kabata, di niya kitaon sin unin daya mo, unin katan pakaradyaan mo, bang siya dumatong, magtaga dumatong siya. Longhi Imam Ash-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, inna at-tabiba bitibbihi wa dawa'ihi la yastati'u daf'al maqduril qada. Magtanto, dinambok, tao makahati magubat, ay bimana mga doktor. Alhamdulillah, bihaon na zaman natin ni bihaon, imaod nin tao makahati magubat. Long Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu,
inna at-tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u daf'a al-maqdur al-qada. Intao makahati magubat, hilabay niya na haubat niya. Haingat niya magubat, iban sin ubat yusal niya, nahinang niya, la yastati'u daf'a al-maqdur al-qada. Di niya ra kagausan, sin ingat niya, iban sin ubat niya yaon, pagangan bang uno ing kya handak hakamatay niya. Malit tabibi yamutu bidda'i alladhi kad kana yubri'u mithlahu fima madah. Pila sadya lang Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, intao maingat magubat mga tao doktor ini, tabi ayon, nagkawafat sila sin sakit bakas nila yubatan ha mga tao patient nila. Mga tao rugaing niyaon kanila yubatan nila kiubatan. Sa di magpakmon mong kanila sabab sin qadar na sin Allah Ta'ala sin kamatay niya na di niya na kakausan paagangan ing kamatay yaon misan pa in sakit yaon bakas niya piyag-ubatan. Allah. Halaka al-mudawi wal-mudawa walladhi jalaba ad-dawa'a wa ba'a wa ashtara. Long Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, mapatay rin tao nag-uubat, iban sin tao magdaragang ubat, maghihinang ubat, katan sin tao mapatay ra. In pangasubo, bihaon, pagkalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, qul innal mawta alladhina tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. Pagking kamatay ini, farman sin Allah Ta'ala, qul innal mawta alladhina tafirruna minhu, bayta ya Muhammad, banging kaunan nila, bayta sila mo ing kamatay, tuyuan nila tuod, layuan, paguyan. Allah subhanahu. Fa innahu mulaqikum. Ing kamatay lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipagbak ni rasar, hipagbak da kamo. Pagkabihay ning kamatay, wayroon na paguyan sing kita, mabata, malaas, makula sa gimbaran, wayroon sakit, nasasakit, wayroon na tangkisan ta, unim mahinang ta. Unim mahinang ta. Subhanallah. Long mo, inhipagtakam ako sing kamatay, suway matao dinarta ako. Naam, manjari, bang mo siya pa kayo na akama. Malingkat bay, di siya kapagtakam sing kamatay. Kataan pakaradyaan, amurain hikatakama kanya, amurain uno, ammal salih. Long Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal mauta fil badan, ij'alil mauta fil badan. Hinangayimbaran mo ini sa panton, taong niya matay. May tatubihad to, lianna manzilaka al-qabr, karna immat tantood paghulaan mo, immat tantood dampat mo, amunayin kubul. May tabihad to, wa ahlul maqabir yantadirunak, intao halom sing kubul, in mga tao nagkawafat na, kampong lang siya, family sing kita, yantadirunak, nagtatakad kayo. Nagtatakad ka to tanyo katan, kay man tahon, puasin waktu ini, dukain nintaw alam si masjid ini. Bukun nakita niyo, maraw bang mabut pa kay man tahon, insyaallah ta'ala. Ataw hanggatos tahon, bukun nakita niyo, in kita niyo katan, maglain na, paadlaw akhirat. Nung Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ahlul maqabir yantadirunak, intao halam sing kubul, nagtatakad kay mo, lahadata mata tasilu ilayhim. Saat datod lang Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kuno kaw mabut madto kanila. Kanna, iyaka an tasila ilayhim bila zad. Ani bituod, ayaw tuod sambil mabut, bumagpak kaw madto kanila, wayroon ni sa luto mo. In adlaw akhirat, in kamatay, wayroon dugaing luto na to, amurain ammal salih na hinang na to. Hangkan na, halikaw, ya kaubaran. Muna, inagbisara, ya kaubaran, halikaw, takamakaw, hindi ka mawut magtuka nila, wayroon misan luto mo.
Subhanallah. Inluto, sinallahu ta'ala, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Insarayaw-rayaw luto, dahon maglain, sinipon sinallahu ta'ala, paadlo akhirat, pagtaka mahakamatay, amunain, taqwa, kabuka fa Allah ta'ala. Bangimano siya, hibutang napakubul, puas na sing kamatay niya, long sin Nabi Isa, alayhi salatu wassalam, halam sing kitab Injil, in Allahu ta'ala, mga subukan niya. Mga subuha ta'ukyubul. Sin Nabi Isa, halam sing kitab Injil, alayhi salatu wassalam, bangimano siya hibutang napakubul, in Allahu ta'ala, mga subukan niya. Unim pangasubukan niya, ya abdi, ya kaupun ko, taharta manzara khalqi sinin. Piara yaw mutuod, ing kaagi-agi, nagpalingkat sing ginhawabaran mo, papagkahi mo piya panjari, tiyahunan. Nagpalingkat sing pamakay, nagpalingkat sin sasakatan. Mayroon dangi niya ni mga tayo mga udawa kami. Mayroon niya. Pangasuka to sin Allah Ta'ala. Ya kaipon ko. Yang na mo na yung katan kabuhi mo. Iyasag mo na yung katan kabuhi mo. Ipagpalingkat sadya sin ginawabaran mo. Papakatod sin mga piyapanjari biakay mo. Wama taharta manzaris. Sarta wayroon mo piyalingkat. Wayroon mo piyarayaw. Misanda kumanhang kasasaat, biadi ingkaw dumayaw hapangatod kulong sin Allah. Apya panjari kaya kausam mo tiyahunan nagparayaw. Sumakawa marika ko, wayroon misan ang kasasaat, piyarayaw mo yung kahantang mo biadi intakaw aturong marayaw. Bima na wayroon mo piyalingkat in ibadat. Wayroon mo piyarayaw in sambahayang. Wayroon mo kaya tunay zakat. Wayroon mo kaya tunay pagsaraking katan. Wa ana anzuru ilayka kulla lahzatin wa kulla yawmin. Impya panjari, tuyuan mo nagparayaw, nagpalingkat, sing ginhabaran mo kanila, hang kapito, kakita nila ko makaminsan. Atawa hang kamulan makaminsan. Atawa hang katawa makaminsan. Inakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana anzuru ilayka kulla yawmin. In ako, adlaw-adlaw, piyapandang takaw. Misa ng kasasaat, mayroon ko nalawa ka, kuya ko ipon ko. Sakali di mo kakausan parayaw, ning pangatod kumong kayo. Allah. Matas na uli gayri. Uning paginangon mo lang sin Allah Ta'ala, maposting ka ko. Aanta mahfufun bi khayri? Uno lang sin Allah Ta'ala, kimulang pabahain mga ni'mat biyutan ko kay mo. Allah subhanahu. Nawayro ang mga milyasin Allah Ta'ala. Dayawon na to in ginhawabaran na to ay bimana dayawon na to in ibadat na to biyadiin kita niyo dumayaw papangatod sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab nagtatakad ka ating pagtawakon, al-maut sa munaing kamatay. Subhanallah. Long sin Anas radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, akthiru dhikra hadhimil ladzat. Pagpatauran niyo, pagtumtum sing kamatay, hipagbugto sin kasaddapan din diha dunya. May tasway pagpatauron, pagtumtum sing kamatay. Kana, sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, isiyusiyo din kaniyo, magtumtum sing kamatay, bang siya hawak to kasigpitan sing kabuhi, humayang ing kabuhi niya. Bimana, biyaon na lang kasigpitan kau, makatumtum kau, asal din kasigpitan ini, on tubtuan niya muning kamatay. Humayang ing ginhawa. Bang isab tao mahayang, impatumtuman mo sing kamatay ini, makatali siya. Nagpahayang sadya ako, kaya lupahan ko sinauntuy, paglatunan ko amuning kamatay. Faidda sin pagtumtum sing kamatay. Mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Ibnu Majah din kan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qal
su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyul mu'minina aqyas. Nasuin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bisiuding hamanga beriman in mapandai, halul akal. Bisiu ya Rasulullah. Bisiu ring katutanyo in lawi nakatingka in pandai in ingatnya. Nasuin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Sila na in mga bariman nakalando in pagtumtum nila sing kamatay. Allah. Intao biutangan sin Allah Ta'ala nakatingkay nakal niya ring akataan mga manusia nagtutumtum sadya sing kamatay. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Sakali bukon sadya mapatut, bukon sadya jukup, magtuntum sadya ko sing kamatay, suway mo siya tagamahan, iban dayaw mo yung pagtakamakan niya. Amiyat tinari si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intao, biutangan sin Allah Ta'ala, nakatingkaring hakatan, inakal niya, panagnaan, mataw din pagtumtum niya kamatay, bukon sadya, tumubtub, apagtumtuman nakalandok pa kamatay, pagtakamahan niya in kamatay. Ulaikal aqyas, sila na tunong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intao, tihilan sin Allah Ta'ala, halul akkal. Karena may mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kamatay ini, mamarahina siya, mahinang pangadjian singkatan. Kafa bil mauti wa'idha. Mamarahina in kamatay, yaong mahinang mo siya pangadjian. Kita bakaw, bangkaw magad, ha mga tao, magkubul, bang upandurahan marayaw, in katan sing kakubul yaon, yaon na mabata. Yaon na dayahan. Yaon na katan. Yaon ning katan. Susungon masa, ikaw iwansin ako, dumagpak maun, mamarahin na yaon, mahinang mo pangadjian, sarta mahinang mo siya guru. Ingkabuhi adunya hikawin. Ingkabuhi din di kasaddapan din di hikawin si kitan yung katan. Nung Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, hambok daman-daman niya, tamutul usdu fil ghabati ju'an, ولحم ضعن تأكله القلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. Long Imam Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ambok daman-daman niya, niya, tamutul usdu fil ghabati ju'an, magkamatay long na im mga halimaw, im mga layon, hakarimbahan, halom kahapdi. Walahmu da'mi ta'kuluhu al-qilab, im mga bakas nila yapas kaunon, biya na si mga usah, biya na si mga sapi, ini ni mga kakaon si mga halimaw, kakaon sin layon. Apason nila kaunon? Ta'kuluhul qilab. Di nila na makaon, sa kaunon na si mga iro talong. Amin piyagtuyuan nila kaunon yapas. Supaya nila makaon, di nila na makaumita, nabugto na sa sing kamatay nila. In kimaon, inimasil kaniya, mga iro talong na mga iro amin, atin niya kakimbahan. Bihad turain ipon sin Allah. Bihad turain matan kawhi sing kita niyo. In matan piaglugtuan, piaglugpasan sing kawhi sin ipon sin Allah Ta'ala ini, piagasakan sin dugo, piagasakan sin nyawa, piagasakan sin waktu, bang dumatong ing kamatay, bukon na iko'y humasil ka niya, dugaing na. Wa abdun qad yanamu ala haririn, wa dhu nasabin. Subhanallah. Inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ini, kamumuhan magtug siya kakulangan mahagnul. Kukulangan yawnin aircon. Mayroon nga niya si mga mga sa Allah. Yawnin kukulangan marayaw, yawnin kakaon marayaw, yawnin katan. Wa abdun qad yanamu ala harir, hinangon ning kukulangan ding habulawan, mafarishuhut turab. Sumagawa, intiyata kamakanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, immahinang niya kukulangan, piyapanjari ding halupa. Piyapanjari ding halupa. Subhanallah.
family mo, hibutang kaw, tandanan hang kamilyon, hibutang kaw maon, di mabaya magad kayo. Bangkaw na wafat na, inusaha mo, maglain na parugaing, dugay nin humasil, anak asawa mo, di na kaw parunon halong simbay, malugay, karna dumukaing nin hamot simmano siya, in sasakatan mo malingkat, hibutang na kaw pa, sasakatan bukon marayaw, Allah. Bukon bahay ni, suway na to pagtakamahan mga milya sin Allah Ta'ala. Ibutang ko palam singkubol, misang kaw tagdapo sin samsel ko yaon, tabi yaon, pabutangan mo ilaw, wayron na mong faat sin ilaw. Di maambat bukas, ibutang mo palaom, biray ka mong faat. Bukon bahay ni, suway na to pagtakamahan, sinamo yun, imatan kabuhi na to. Itaba ko inumul, landin nung hain, landin sapat niya. Bang mo na namon, inumul mo biham, biara ko mga putag unum yaon. Sumakawa, bang ko manamin, na kakita mo nin hakikat mo. Kakita mo na, ingkaho po sinumul. Umukilokil ka ha pikilan mo bihan, nung mabihay ni hinangon ko, bihay ni, nakamumuhan di magabot imano siya. Allah subhanahu. Mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nung sin mga ulama salaf, mga ulama wasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isisiyo lang niya, in tao danandaran magtumtum sing kamatay ni, rijikian sa sin Allah ta'ala sin tupar kala. Impanagnaan, ta'jilut taubah. Bangkaw danandara magtumtum sing kamatay, kita ako sin tao. Patakay na po na dyan sa sing kamatay, pagbati niya yan, kamumuha magtawat. Atawa mga tao nakalabay, na sakit, na aksident, na ununo na. Amuin numanam siya sa kaula-ula, masok na sa mawafat, in patumtum kanya yaon, ta'jilut taubah. Makapag-us-us siya magtawat. Panagnaan bang daran-daran kita nyo magtumtum sing kamatay, umus-us kita nyo magtawat, aminin riziki iril kayo sin Allah. Ini karuan niya, riziki niya, kana'atul qalb. Mahinang dayahan yung pangatayan mo. Mahinang amuin. Uno-uno niril kayo sin Allah Ta'ala, mamarahin na kayo, alhamdulillah. Ini katunya, wa nasyatul ibadah. Bangkaw danandaran magtumtum sing kamatay, in ibadat mo malingkat sadya. Dumayo in ibadat mo, yung sambahayang mo, walang ko pati kupo. In Imam Al-Thabit Al-Bunani, rahimahullah ta'ala, hambuk din ha mga tabiin, bang siya magsambahayang, in halong sinyat niya, amo na yauning kay napusan sambahayang niya. In haunahan niya, malaikat, magkakawa sinyawa, umiyatin-niyat niya. Ang kanina bang ibadat niya biyan, pati kupo da kuman. Bang nato, danandaran, tutumtuming kamatay, in ibadat na to, malingkat. Nasyatul ibadah. Dumayaw yung ibadat, dumayaw yung sambahayang, dumayaw yung panumtum pa Allah, bang muti tumtum sa jadaran-daran yung kamatay. Waman nasiya al-mauta, uqiba bi-thalathati asya, isiyusiyo sabi, makalupas yung kamatay ini, mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan siya kawinsanaan tupar ka. Bang nato kalupahan yung kamatay, dihilan kita niyo tupar kala, malupah. Panagnaan, taswifut taubah. Bangkaw magtawbat, haman-haman. Nakonsum na. Suway na ba ako umumul bihay ni? Atawa maghadji ako, suway na bihay ni. Suway na. Taswifut taubah. Bangka malupah kamatay, tumtuma, makapag-usus ko magtawbat. Bang mo kelupahan, na biyato na sa dyan pamungsin tao. Konsum na, atawa, suway na ako bihay ni, suway na ako makatalos, suway na ako makahinang, suway na ako bihay ni, suway na. Subhanallah. Nalupa kita kamatay. Ini karuan niya, tarkur rida, di ko magrida. Bangkaw rizikan sin Allah Ta'ala bihay ni, karaya mo bihay ni. Sa kaula-ula, ikaw'y nagulin sin riziki mo. Maigalong pangatayan mo yung pagdaya. Ang paymatan pagdaya sin laong pangatayan.
Ini katunya at taqasul fil ibadah. Bangko mag-ibadat, halom kaliso. So pama in zuhur, inangon mo siya mangali sa gambok, tabi ayaon. Inangon mo siya mangali sa dua. Atawa magsambahayang, inangon sa vacant time. Amun sumambahayang kau, bangin waktu mo, bukon siya nalilirap. Mangadji, hinangon daw ko man pagpangadji sa panton, biya bukon na sa kawajiban. At taqasul fil ibadah, mahinang kau lirap hapag ibadat, kalisu hapag ibadat. Mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun malingkat daman-daman sin mga Arab. In daman-daman inilong sin mga magdadaman, nasibuka mimma tajma'u adh-dhahra kullahu radaan tulwa fihima wa khunuta. Long niya in mahasil mo lugay sing kawuhi mo naghaddam ha dunya ini. In mahasil mo lugay sing kawuhi mo naghambok sing pagdunya, nagtuyo sing pagdunya hanggat ustahon ikaw unta. In mahasil mo lang sin mga magdadaman-daman haba sa Arab. Radaan tulwa fihima. Panagnaan amurain dua kakana hipagsapot kayo. Subhanallah. Ini karwan niya wa unuta. Iwan sin perfume, ipagbutang sin perfume mo bangkaw hawak to na saputon. Imatan niya, mataning kabtangan sa mga ulama. Puasing katan, wayroon na, duwarain nasib, duwarain suko mo, panagnaan kakana puti, hipagsakap kay mo, inikarwan niya, perfume, ipag-perfume kay mo. Katan, si manay kudadun niya, amurayat timmaran niya. Subhanallah. Namil yasin Allah subhanahu wa ta'ala, subay, dayawun, in ibadat, ipagtakama sing kamatay. Damikyan, aon ding habang alamat, biyadiin dumayaw yung kamatay mo. Atawa intaw yaw malang susungon niya. Langhi Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala daing hamang alamat giwahi Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala iwan sin Imam Al-Hakim daing kan Anas radiyallahu ta'ala anhu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini alamat sin intaw yaw marayawin kamatay niya atawa marayawin kay napusan sing kabuhi niya. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu." Bangin Allah subhanahu wa ta'ala magkahandak karayawan paipon niya, pakayon niya ipon niya. Qila kayfa yasta'miluhu? Aw nga suwa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, diya din pagpakay sin Allah ta'ala paipon niya. Qala, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Tawfiqan siya sin Allah Ta'ala sin hinang marayaw ay bimana papagtawaton siya sin Allah Ta'ala hari padumagpaking kamatay. Bangkaw tawfiqan sin Allah Ta'ala hawak to bakas kita naghinang mangi tawfiqan kita sin Allah Ta'ala magtawat inyan karayawan kayo sin Allah Ta'ala bimana aun alamat sin marayaw in kamatay mo susungon insya Allah Ta'ala. Subhanallah. Akayban ang riwayat mangin Allah Ta'ala magdihil karayawan paipon niya before siya mawafat, tawfikan siya sin Allah Ta'ala magtawat sambil pagwafat niya to insoy-soy sin tao katan kaniya marayaw sadya ando marayaw sa tikwan niya to marayaw kapatan tao sadya makasaksi kay mo in ikaw yan tao marayaw inya to mamarahin na karayawan madu akhirat. Naum jihad to ka to alhamdulillah panagnaan halom kita bihan halubilo sumakawa di magpakmanin hidayat sin Allah Ta'ala, tiyawfikan kita sin Allah Ta'ala, inyan pagsyukur ko sa Allah. Allah. Damikyan aw nisab din nga mga asbab, diya diin in tao mahinang siya, mangin susungon at awing kamatay niya. Subhanallah, aliyadu billah. Damikyan nasabot di sabi ni Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Di nga mga tanda niya upatin taod. Mura-murahan liya pas kita niya sin Allah Ta'ala upatin taod din. Panagnaan at tahawanu bis-sala. Bangkaw magsambahayang halom kaliso atawa lirap-lirap. Mura-murahan liya pas kita sin Allah Ta'ala din nga uno. Inini din nga mga asbab, sabab
mahinang bukon marayawing kamatay sin tao. Bang in sambahayang niya pahil-pahil. Ini nagsasambahayang na, subhanallah. Ini karuan niya syurbul khamr. Bangin tao yan, tabi ayaon, mag-inom siya alak. Allah. Ini katunya uququl walidain, bangin tao yaon, misan siya halom ibadat, bukon marayawing parsugpatan niya, iwan sindwa maas niya. Bukon marayawing nuno, parsugpatan niya, iwan sindwa maas niya. Dayaw natin parsugpatan natin iwan sin maas na to. In parsugpatan hamaas, amurayaw nin ibadat sa mata-mata kakita amin rida sin Allah bang nagrida kayo. In sambahayang na to, bukon pa siguro, in zakat, in hajjing katan ini, sa bang nagrida yung maas mo, alamat sinuno, nagrida yung Allah kayo. Ini kato, in kay napusan niya, amunain, mamumung ko mga Muslim, mamisara ko bukon marayaw. Yaon, timaw din tao, mag-iigil. Igilin ng buk pambuok, bisarahon ingi sinambuk pambuok, inyan dengan mga asbab mahinang yung kamatay mo bukon marayaw. Murah-murahan lapasong kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta taufikan kita sin Allah ta'ala, amuin mapakay kita niyo hari pa dumagpak ing kamatay sin kita niyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.